16 November angka National Press Day 1966 bisini 16 November ni shala hakotor ni koktoma bedek ni transparency impartiality te safety ni bagai snamzaka Press Council of India ni songsama shalo kitingai bishi brum no Press Day palai jagai thangko National Press Day no kitingai haste ni montri okra Dr. Manik Shah koktoma bedek bai karangjak joto no kaham te hamsangma yapharkha awani loge koktoma bedek bai karangjak lukorona hamba yapharkha koktoma bedek angka ganatantra ni fourth pillar borok hodani kobai kogno lukorone baskango tubuko hodani kobai kogno fonona ni bagai ganatantra ni fourth pillar eba koktoma bedek bai karangjak lukorona safety khalaina ni bagai jotono na thansa angna ni bagai koikha hastini montri okra Dr. Manik Shah Bureau report Kokkhara